Cek ulama saat bu idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu. Ring tua kada, mun ring tua saya anak pasti saya. Mun ring tua pun waktu Quran saya baca. Bi anak kita ngaji sebit le Quran bu. Kemain do. Kanengki. Ing mun sampean HP saya teku tabu ambu nang magila ta amen HP pagune bentah HP nani. Pramila ka dinto. Mun putra kaula ajunan tronya lasi dek kaula ajunan. Ketika kaula ajunan ampun sete. Pongki bade kesempatan kiba ka kuburan ka. Kabenda are maca ding tong. Are babi ni ingna. Are paman no. Kule bun budian ketika sete bi anak pasti yen tadi dek ke kuburan. Amin. Siap kira-kira ngelaku. Malam Jumat buk, malam Selasa buk. Pala seminggu 2 kali tak bisa. Kalak malam Jumat dah. Setengah jam. Masa setengah jam ni tak bisa guna sampian. Kesibukan tunya ni kesabak tadi ke kuburan galuh. HP na serojak kibah. Baju ke kuburan cong. Teku Yasin. Tina mah kita ibu aja. Korla teku. Cuman nyelaseni kecepun ulama beda adab, beda tata krama nak. Nyelaseni ka cara sesampurna ka. Neng ibu ang kuburan adab temor. Karena sebiasa ring nyelaseni ka adab bara. Sesampurna beda ibu ang kuburan adab temor. Keng beda temor kuburan adab bara tak klero. Berarti sampean adab kiblat. Keng cara saya paling sempurna ibadah kuburan ada temor karena ziarah kubur gak dinto acabis entar menamoy mayit edadum kasah awlo de jadi bara makanya sampean dengan ibadah ada temor mun sampean dengan ibu temor ada bara tak keng pejeng sobu berjemaah are masih dalam debara si luar debara kia pada bi ngater mayit ka cepon ulama fikih ngater mayit ka dinto cara saya paling sempurna orang mangkat ka ada mayit ibu dinah Moni kanto bani compok gula, mayit te ada orang nganurok bunte, ni kenyaman na mayit ngaterengodi. Yang cuman punten tak usah obat tak napa, pada bener pada bagus. Saya tak bagus sekali mun tak teman ia termayit. Berarti lo teman norok ke kuburan kay. Jadi mun ki teman ia termayit berarti sampean ka termasuk menuhi hak muslim ben muslim selain. Jadi mun masalah salah tak salah keng masalah afdoliyah masalah keutamaan saya paling sempurna mun jelas saya adep temor ibadah kuburan mun ngater mayit orang ngangkat kada mayit bak dibudi ketibi pada bi ngater kiai kan ngater kiai kak dintu beda carana jadi umpamanya beda pengajian katimang kene ka pak kiai dari bun temor rabu pak jemput e kon beda carana mun siang kiai pak ada sing ngater beda ibudina ni mun siang mun malam sing ngater kada kiai beda ibudina apa cek beda olar sing ngater bertok kada kan ya kan sing ngater kuwi sepatu bot bu mun kiai kan tak mungkin ngakui ebot engki jadi ini kan kata krama